15 subong sa mga matahom kag talentado nga Lin-ay ang magarampa ka mga pasundayag kag maga-agaway para sa corona bilang Miss Bacolod Masskara 2022. Subong nga 2022 kadamo sa mga dapat bantayan kapag bago sa kompetisyon. Balang ko kapuso excited ka na dira nga mahibaluan nini. Don't worry kay tanan nga pamangkot sa huna-huna tanat tuhoy sa sining nga kompetisyon sabton sang aton bisita. Balik you home, yeah! Kalibagon. Well, mga puso, it's Mascara Fever already in Bacolod City, the city of smiles. So mga tuwing, mas mangin na matahom ang aton maskara. Bangod, magabalik na ang ginakalangkagan nga Mascara Queen o galing. Rebranded na siya bilang Miss Bacolod Masskara. Gin-level up kag pang-international na ang dating sa aton nga beauty pageant diri sa City of Smiles. This morning, maging kaupod naton ang chairperson sa Miss Bacolod Masskara for this year, 2022, Sir Carlos Durana. May aga, welcome to the program. Hello Adrian, mayong aga man sa mga nagalantaw mga kapuso. Kilala ka niya sa Bacolod City, bangod madamo ka niya mga alaga nga gin koronahan, ilabi na gin, mga nangin Mascara Queen o kon Miss Bacolod Santo. How long gani have you been in the pageant and events industry, Sir Carlos? Bali, as a makeup artist, no, itong mga almost 2 decades naman ko siguro nag-makeup, and I started man sa pageants like during or after college, and like some of our local pageants here, the Lin-ay sa Negros, the Mascara Queen, nga subong Miss Bacolod Masskara na, no? And last year, I worked in as glam team sa Miss Universe Philippines. So, malawig-lawig naman Dora. Let's say mga 15 years naman siguro kapo sa Adrian. Aray, meat of the matter. Let's go directly sa aton palabuton nga Miss Bacolod Masskara nung bao. Kadlalag ko sa mga tarpaulin, may pa-billboard pa. Saan nagsugod preparar ang organization para sa singing pageant? We waited for a go signal from Bacolod yung foundation na let's say okay na kami mag-screen for Miss Bacolod Masskara. And then, we posted our teasers like for invitation sa mga girls na willing mag-join for Miss Bacolod Masskara. Those second week of August, we had our screening. Mga 90 ka girls tanan ang nagpa-screen. Sa ini nga 90, we trim it down to like 40 down to 26. Sila yung naglabay sa tanan sa series of like question and answers. Then after that, ang 25 ni ka girls, amo ni sila ang begin final screening na muna, like wala sila makeup, and then again it's Q&A, kumbaga gingisagid sila namon sa muna question and answer. We have our 15 lucky girls na our official Miss Bacolod Masskara candidates na. I have personally seen the girls bahok sa 15, wala pase, wala sipak, no? Kabudlay gini sang papel sang aton nga mga judges. Ano man ang mga pasabog nya kinahanglan bantayan kag tutukan sang aton mga kapuso? Yes, actually this year will be the grandest kid of Bacolod, Miss Bacolod Masskara pageant, no? Well, aside from ibalik tani sa Lasal Coliseum ang aton na pageant, and it's a very big staging. We'll be giving away 5 crowns, and this is the first time na yung mga tabo, no? Kumbaga, the second runner-up, which will receive the 30,000 cash, and will represent siya sa Lin-ay sa Negros. And then the first runner-up will receive 50,000 pesos, and ma-represent siya for Mutya ng Pilipinas. And then the Miss Bacolod Masskara International will receive 80,000 pesos, and wherein she'll represent sa Binibining Pilipinas, no? And then the Miss Bacolod Masskara World will receive 100,000 pesos, and ma-represent Isaya for Miss World Philippines. The Miss Bacolod Masskara Universe will receive the 150,000 pesos cold cash.
And ma-represent siya for Miss Universe Philippines. Go ahead, please invite our kapuso all over Western Visayas nga subaybayan gid kag suportahan ang aton mga matahom nga kandidata who eventually baw kabay pa. May ara gid isa sa ila nga mangin mapalaron to represent the Philippines gikan sa Bacolod City sa ulihi. Go ahead. Yes, thank you kita Adrian sa pag-invite sa aton no kag sa tanan-tanan. I am inviting you mga kapuso na please support our 15 official Miss Bacolod Masskara candidates and our Grand Coronation Night on October 19, 7 p.m. at University of St. Lasal Coliseum. So padayon kita Bacolod kag amuna niyong pagbalik yung tatanan. Right there mga puso, the genius behind Miss Bacolod Masskara. Regards sa mga kandidata ha, mga puso. Balantayan gid ang Miss Bacolod Masskara subong nga 2022. Hashtag balik you home. Sir Carlos Durana, thank you for your efforts. God bless you. Good morning! Thank you again mga kapuso and Sir Adrian, thank you again sa pag-invite sa amon dili. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.